Ka Kerwo Kubor Balapha, ka Office Superintendent of Police, Nongpo Ribhoi District, bagi Pulit ke East Khasahil, Ringkat, bagi Pulit ke Ribhoi District, Menhakamet, Kharwai Trik Leber, Kilayok Pen Pulom, ye Kejing Keno Thmu Pen Bathai Bom, Kaseng Henyau Trap National Liberation Council HNLC, Hanong Ba Shillong, Bat Hanong Po. Kane Kejing Pen Pulom, Kadai Hadin, Kejing Yok Kem, ye Saungut Kibreu, Ribhoi, Pakentup, ye Uwei, Ubadi Dukot ke Special Cell ke HNLC, Berkejing Yok Kurup, ye Ubomai ID. Superintendent of Police ke Ribhoi, Jakpal Singh Dhanau, Ulapentip, Bakine Ki Saungut, Ki Kerteng, Udaman Bha Ribnar, Ubana Sning, Urobinis Ribnar, Ujil Taryang, Bat Usining Nongrom, Ki Badailut na Ribhoi. Syusyu Ulapentip, Ba Menin ke Janmit, Hakapor Guman Riu BJAA, Ki Pulit ke East Khasahil, Bar Ribhoi, Ki Lapan Long, Ye Kejing Khenra, Bat Nakane Kejing Khenra, Ki Layok Ban Bat, Ye Kawai ke Belero Pick Up, Kepadan Ye Number ML Khatar Lai Saulai, Balanya Dau Daman Bha Ribnar, Hakasurok Sning Mau Hati. Ulapentip, Bakane Kejing Yok Gemno, Ye Kite Ki Saungut, Ki Pulit ke Pen Pulom, Ye Kejing Thmu Bat Pen Bathai Bom Biang, ke HNLC Hasilong Bat Hanong Po. Ulapentip, Bakane ke Special Cell Jong ke HNLC Klayok Jing Patha na Kinong Yelam Ki Badan ha Bangladesh. Pulit kila register case, ye kini ki Saungut Hanong Po Police Station.